Povodom obilježavanja 30. godišnjice od osnivanja i rad Saveza, svečana skupština Saveza ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona održana je danas u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu općine Travnik. Izvolite. Pozdravljam, ja sam Haris Grabus, trenutni predsjednik Skupštine Saveza RVI Srednjobosanskog kantona i pripala mi je čast da otvorimo ovu današnju skupštinu, odnosno da obilježimo 30 godina postojanja našeg saveza. Ne trebam puno govoriti, u toku sjednice će se vidjeti razna priznanja i nagrade za određene osobe koje su pomogli rad našeg saveza, a i sami članovi ovog saveza. Nemam nešto posebno istaknuti, opet ću ponoviti još jednom, izričita mi je čast da mogu otvoriti još jednom ovu skupštinu na jubilej 30 godina postojanja. Eto, toliko. Hvala. Hvala. Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona Ekrem Julardžija remizirao je proteklih 30 godina rada Saveza. Ja ću samo ukratko sublimirati određene stvari koje su po meni najbitnije. Prije svega krenut ću samog početka kad nismo imali ni konkretno prostor za rad organizacije, kada smo koristili u samom početku općinsku organizaciju ratnih vojnih invalida Travnik, koja nam je pomogla u samom početku pri formiranju Saveza i pri samom radu Saveza ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona, i nakon toga ću istaći značaj kantonalnog odbora SDA Srednjobosanskog kantona, koji je tada uvidio značaj Saveza ratnih vojnih invalida i pomogao nam da dobijemo odgovarajuće prostorije za rad Saveza koje smo koristili duži vremenski period, da bi općina Travnik nam prije otprilike 15 godina dodijelila nove prostorije gdje i danas koristimo taj prostor i gdje su nam te prostorije kao i svi drugi uslovi omogućili odlične rezultate u radu Saveza ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona. Pored borbe za stalna prava ratnih vojnih invalida, poboljšanje socijalno-statusnog položaja ratnih vojnih invalida, sve bi to bilo nemoguće bez zvaničnog organa za boračko-invalidsku zaštitu kojeg smo uspjeli oformiti negdje 1998. godine, kada je Federalno ministarstvo za boračka pitanja bilo inicijator da se na nivou Srednjobosanskog kantona formira i zvaničan organ za boračko-invalidsku zaštitu, koji se u početku zvao koordinaciono tijelo i koji je poslije prerastao u upravu za boračka pitanja. Zahvaljujući ljudima iz hrvatske komponente, iz HVO-a, koji su se priključili radu uprave, danas imamo jednu jaku i respektabilnu upravu za boračka pitanja koja u mnogome pomaže rad ne samo boračkih organizacija, nego isto tako vrši mnoge aktivnosti u smislu poboljšanja i socijalnog i statusnog položaja kako ratnih vojnih invalida, tako i svih drugih boračkih kategorija na nivou našeg kantona i puno šire. Savez ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona zajedno sa koordinacijom temeljnih boračkih organizacija bio inicijator donošenja zakonskih regulativa koje su omogućile usvajanje određenih prava u oblasti boračko-invalidske zaštite, koji su omogućile da u proteklom periodu se izborimo i za puno veća sredstva za rad ne samo boračkih organizacija, nego i za rješavanje pitanja svih boračkih kategorija na našem kantonu. Ono što je bitno napomenuti, to su izmjene zakona gdje pokušavamo, u trenutni zakon o dopunskim pravima boraca ugurati i predstavnike boračkih populacija sa takozvanih rubnih općina iz Republike Srpske, koji nažalost do sad nisu imali zakonsko rješenje po tom pitanju, tako da ćemo u narednom periodu imati u okviru zakona riješeno i pitanje ratnih vojnih invalida i drugih boračkih kategorija Kotor Varoša, Skender Vakufa, Mrkonjić Grada, Šipova i Jezera. To je 5 općina koje će biti obuhvaćene sa rješavanjem tih boračkih prava. Ja se iskreno nadam da u narednom periodu će biti jedno zadovoljstvo boračkih kategorija ovih naših organizacija koje djeluju na prostoru Republike Srpske. Julardžija je istaknuo još jednu od važnijih stavki u Savezu ratnih vojnih invalida, to je formiranje preduzeća Apel Promet 1997. Preduzeće u proteklom periodu prodefilovalo je negdje 70 radnika, od čega je više od 30 radnika, zahvaljujući radu ovom preduzeću, ostvarilo pravo na prijevremenu ili na povoljnu penziju ili na redovnu penziju po ostvarenom radnom stažu. Pored rada preduzeća imali smo u radu preduzeća, normalno je da je bilo i određenih problema koje ne želim ovom prilikom ni podsjećati, ali zbog tih problema ljudi koji vode ovo preduzeće su imali i sami ličnih problema i
koje su doveli do određenih nesuglasica unutar samog preduzeća, tako da smo uspjeli u proteklom periodu i riješiti sve te probleme i da praktično danas imamo jedno respektabilno preduzeće koje još uvijek zapošljava zavidan broj ne samo ratnih vojnih invalida i drugih osoba s invaliditetom, već i djece šehida i drugih boračkih kategorija i samo preduzeće koje djeluje u okviru Saveza ratnih vojnih invalida kao i Savez ratnih vojnih invalida trenutno zapošljava negdje oko 30 ljudi koji ostvaruju određene aktivnosti u okviru rada tog preduzeća. Navešću samo neke, znači to je naša knjižara u Travniku, suvenirnica u Travniku, izdajemo naš list, sin, organizujemo ljetovanja, bavimo se prevozničkim djelatnostima. Imali smo sve donedavno i jednu saunu, odnosno jednu salon za masažu, jajcu i druge aktivnosti s kojima se bavilo to preduzeće. Ono što je bitno izdvojiti u proteklom periodu, to je jedna velika podrška od strane Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine koji je pomogao određene aktivnosti našeg saveza i koji je bio praktično inicijator sa svojim sredstvima da smo započeli naš najveći razvojni projekat, to je gradnja našeg centra za psihosocijalnu rehabilitaciju i rekreaciju osoba s invaliditetom na Vlašću, koji bi uskoro trebao biti gotov i stavljen u punu funkciju ne samo ratnim vojnim invalidima, već i svim osobama s invaliditetom. O značaju tog centra suvišno je govoriti za osobe s invaliditetom, jer imati danas svoj objekat u koji možeš doći da se odmoriš, da se rekreiraš, da na određeni način se rehabilituješ je velika stvar za ratne vojne invalide, ali i za sve druge osobe s invaliditetom. U okviru tog centra koji će raspolagati sa nekih 65 do 70 ležaja, imat ćemo i druge sadržaje prilagođene osobama s invaliditetom, tako da ćemo imati jednu veliku salu, kongresnu salu za društvene igre osoba s invaliditetom, saunu, ambulantu, fitness centar i tako dalje, što će uz sve druge sadržaje koji postoji na planini Vlašć obogatiti sigurno i bogatu turističku ponudu ovog centra kantona i dati sigurno jedan doprinos budućem rješavanju aktualne problematike i ratnih vojnih invalida i drugih boračkih kategorija. Na svečanoj skupštini u prisustvu brojnih zvanica i gostiju prezentirana je monografija rada Saveza ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona, te su uručene plakete i zahvalnice pojedincima i institucijama koje su u proteklom periodu pomagale rad i aktivnosti organizacije. Čestitke Savezu ratnih vojnih invalida Srednjobosanskog kantona na istrajnom radu, upornosti i borbi za prava onih koji su branili ovu domovinu, izgubili dijelove tijela i danas su važan faktor u smislu očuvanja i čuvanja tradicije i onoga što je proisteklo iz odbrambeno-oslobodilačkog rata. Sve čestitke i želje da im Skupština prođe u najboljem redu, a da nastavimo rad svi zajedno u očuvanju tekovina borbe našeg oslobodilačkog odbrambenog rata. Prije same svečane skupštine upriličena i posjeta, polaganje cvijeća i odavanje počasti na šehidskom mezarju, kao i na spomen obilježju herojima 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u Travniku.